sasa turatangiye va amagambo dutangiranye. Today is my birthday. Uyu munsi ni isabukuru yanjye. And for the first time in 20 years. Ndetse n'ubwa mbere mu myaka 20. I'm not alone. Ndi njyenyine ngiye kwizihiza isabukuru. You see, I met someone. Nahuye n'umuntu. A man. Umugabo. A killer. Ndetse n'umwicanyi wo twahuye. Nyagasani. And soon he will kill me. Ndetse uwo mugabo araza kuza kunyica. Umukobwa. Yahuye n'umwicanyi. Uwo mwicanyi araza kumwica. Ninde? Kandi ngo ni ku isabukuru ye. Hey! Kudutangiye. Umukobwa yitwa Juno. Amagambo. It was supposed to be a holiday. Tagomba kuba ari ikiruhuko cyanjye. Trip to San Francisco. Nago nari ndi muri San Francisco. To rest. Naje kuruhuka. I had to return to Vancouver that very morning, but icyo gitondo ngomba gusubira muri Vancouver ni muri Canada ariko narabihinduye. Njya gushushanya. Vision has sealed my fate. Uwo munsi nibwo nagombaga guhura n'iherezo ryanjye cyangwa se ibyagombaga kumbaho. Katurore barakwereka umukobwa yagombaga gusubira muri Vancouver yaraje San Francisco mu karuhuko ni muri Amerika. Uwo munsi umukobwa nibwo yagombaga guhura n'ibigomba kuzamubaho. Cyari igitondo kimwe. Umukobwa ari gushushanya yanze gusubira muri Canada Vancouver. Ari hakuri no mu ishyamba yari gushanyirizamo hari abaje. Ari Juno bari kutuvangira araho muri sanira yiti yasamye. Wa mukobwa yari yagiye gushushanyiriza habaye kurasana. Bimeze bite? Habaye kurasana. Hari umugabo waje arasobanura umukobwa yari yagiye gushushanya yaje ngo kurya ubuzima ruhuke. Iruhuka ryanyu mujya ahantu hishe mu ishyamba kuruhuka ubundi byo ni ibiki? Ko kuruhuka ari kureba filime za Kimomoroki. Umugabo waje n'uwo yari ari kugenda arasa abantu. Umukobwa ari kutubwira ati nahuye n'umwicanyi kandi uwo mwicanyi ari buze kunyica uyu munsi. Yahuye n'umwicanyi ate ndakwinginze amafaranga bakwishyuye ndaza kuyagukubira ariko ntunyice. Umukobwa areba ni umushushanyi. Yabonye umugabo witwa Mark Dacascos turamuzi kigabara kirasa mutwe uridunda ugaruka imbere cya Gabi cyo kubishuhi. Gabi nuko yaparitse. Umugabo amaze kwica abantu yararize. Ikikwereka ko uyu mugabo ari ninja y'umugabo yarize ijisho rimwe. Ni umugome. Bize bite duharira ijisho rimwe. Hey! Umugabo ni umugome ari ijisho rimwe Yesu Kristo. Hey! Arangisha vayo. Zakunino. Afata imbunda yashyiramo magazini ayinaga hakurya. Imbunda amaze gukoresha arayinagira turika. Bimeze bite? Uko tugatangiye. Umukobwa arikanga. Iyo ubonye umwicanyi nawe arakwica kugira ngo utazamuteza iki? Leta. Utazamuteza abo basengana. Umwicanyi azamusatira. Bimeze bite? Zakunino zisatira umukobwa. Amuha ikiganza. N'umwicanyi utuje udahubuka. Amuha ikiganza. Kristo Yesu akuzwe muko. Kandi ngubonye wica abantu aramukurura. Kobwa mwicanyi utuje yambaye barafinda style. My name mazina yanjye is Yo. Nitwa Yo maniga. Uyu mwicanyi ngo yitwa Yo. My name is Yo. Yose ubwo ni ibiki? Ni izina. Ibindi bihugu bigira amazina yoroshye. Fata umwana wawe umwite Yo. Umukobwa yindukiye abura umwicanyi. Nimba umwicanyi ari gise. Sasa umukobwa rikaba kugarure kuri uyu munsi wa none ngo afite isabukuru. Nibyo ari kwibuka. Ati nabonye umwicanyi, uwo mwicanyi uko byamera kose iri joro ari buze kunyica. Zano 20 years I've been alone. Aturitse champagne yarajya shushanya n'ifoto y'umwicanyi. Banyishe n'ubundi nicyo nakabaye nifuza. Kobwa kucyifuza gupfa. And now ngubu you will free me. Ugiye kumbohora nipfire. Agiye kumubohora uyu mugabo ngo ni free man.
tugaruke Vancouver kuri uyu munsi wa none, aho ni muri Canada. Ejo bundi rero mumbaza ngo Rocky ngo ko filime zawe tutari kuzibona, nari ndi muri kano gace Vancouver hafi aho, barakwereka wa mwicanyi twabonye yiyisiye muri Vancouver. Nimbasha guhiga wa mukobwa batubwiye, wa mukobwa atubwiye ati nabonye umwicanyi umunsi araza kumpiga nyice tu, atari ko niyo banyica ndaza kuba mbohotse nge nta kibazo mfite. Ari igihe umuntu ababayeho n'ubundi ategereje urupfu. Umusore yaje ku kibuga cy'indege. Hello? Bite bite. Could you open your case, please? Wazana igikapu tukagusaka please. Abaha igikapu ku kibuga cy'indege barebemo. Afite urukapu runini, rumwicanyi mubonye ubona ari agasore k'akabogari gasa nka Rocky, usibye ko murusha fresher. Ay nasore ndo umupapa mukurusha kureba. What is this? Ibi ni ibiki? Clay. Ibyo ngibyo ni ibumba. You're bringing clay into the country? Uzanye ibumba mu gihugu cyacu? Ndi umupota cyangwa se babandi nyine Good plots are made from bababumbye. Ndi umubumbyi. potter always makes his own. Ati umubumbyi mwiza yizanira ibumba rye, ntago ajya ahantu ngasanga ibumba ryaho. Lump it into small pieces and carefully sift it. Ati ubundi ushaka ibumba ryiza ryorohereye ukarizana. Yaganirije umukobwa uri ku kibuga cy'indege, umukobwa arombega umusore mwiza usikasa nka Rocky kimomo. Umukobwa ararangara, umusore ni umwicanyaje mu gihugu azanye ibumba, ariko ari kuvuga ngo ni umubumbyi. Why be breaking that record at this counter? Is there a problem here? Hari ikibazo hano mufite? Umukobwa yari yarangaye ariko umusobanuriye iby'ibumba. Thank you. Ay murakoze mwigendere. Mbega iboga uzi ko usa nka Rocky. Umusore yinjije ibumba mu gihugu, ese afata imodoka, kumbe dore rya bumba yazanye mu gihugu cya Canada. Arabanza arakata kuva muri Amerika ujya Canada ni hafi, agira cya muri rya bumba hasi hari ibyari birimo azanye mu gihugu. Bimeze bite? Harimo intwaro, n'umwicanyi by'umwuga, nubwo abeshya ngo ni umubumbyi by'umwuga, kumwe n'abandi bicanyi. Modoka Still using a different gun for each job. ese buri kazi kose tugoye koresha imbunda zitandukanye. Mbega ntago ajya akoresha imbunda kabiri, iyo amaze kukurasa imbunda arayituritse ayitunguka. Back where? Go ahead. Komeza Pull the trigger. kurura imbarutso ndasa. Ariko mwana n'abicanyi bagenda bakinisha imbunda. Ndashaka gusubira mu rugo. You have no home. We nta mu rugo ugira. Pull it. Akurura imbarutso biranga, nta sasu ririmo. N'abicanyi baba bari gukina nyine bakinisha imbunda, nuko abasobanuzi bakinisha mikoro baganira. Happy with the San Francisco killing. Uriya mukobwa kuki utamwiciye San Francisco? But the father is an old lion and he still dreams of conquest. Shimazaki can Ndagira ngo mve amagambo. Aturiya mwihungu wiciye muri San Francisco yari afite papa we. Papa yitwa Shimazaki. Sasa uyu mwicanyi, wibuke dutangira filime umusore yarashe yambaye ikote ry'umweru, ngo uriya musore wishe afite papa we, ngakuriye organization y'abagizi ba nabi. Papa we yitwa Shimazaki. Urumva kwica umwana w'umugizi wa nabi, umugizi wa nabi ntiyaguhereza. Now he is here in Vancouver. Uwo mugizi wa nabi yitwa Shimazaki ari hano muri Vancouver nawe. Haturoye tugaruke muri Vancouver City Hall. Abariyo munsi y'umujyi. Yeah, Kuri Detective Nita, Detective Forge. you Detective Mayor in Forge. He's your new boss, You know boss we mushyashya. along with everyone else. Mugiye gufatanya n'abandi. Akurino. Gentlemen, Asori. thank you. Murakoze. I introduce you to Mr. Shimazaki. Reka mbahoze na Mr. Shimazaki wa musaza batubwiraga muri aho. Shimazaki is here as a Japanese citizen who, as he puts it, wishes to avoid any unnecessary bloodshed. Uyu mugabo yahemukiwe yiciwe ariko aje gukora na polisi kugira ngo yirinde imeneka ry'amaraso. There's a kind of, let's say, a cultural liaison. It's because of his efforts that we have the opportunity to discuss this situation with Mr. Shimazaki. Iyo mpamvu tuyoga na situation y'ibibazo byabaye by'ubwicanyi ku mwana we na Mr. Shimazaki. Shimazaki arahaguruka aje kuri polisi. I am Shimazaki, Yitwa Shimazaki. board of 26,000 subjects and leader of the Hakushin Society. Nyoboye Hakushin Society. August 4th, in San Francisco, my son died. Mungu wanjye yapfiriye muri San Francisco, yishwe. Wamwicanyi niwe wamwishe. Unworthy death. Yapfuye urupfu rudakwiye. An assassin. Umwana wanjye yishwe. Dore umwana wapfuye nguyu. Yishwe n'uwamwicanyi witwa Yo. Uyu musaza kandi ni umukire cyane n'umugizi wa nabi. A woman who lives in your city witnessed the murder. Her name is Emu O'Hara.
Emo Ohara umukobwa utuye mu mujyi wanyu yabashe kubona umwicanyi wanyiciye umwana. You will not interfere. Ndagira ngo nk'abapolisi mbiyame nimba ngiye kureba umukobwa wabonye umwicanyi nka polisi nimuze kubyivangamo. Nyagasani ndagira ngo mve amagambo. Ni ukuvuga ngo uyu musaza urano bitewe n'amafaranga afite n'uburyo yamuzanye we abagizi ba nabi aza ku cyicaro cya polisi akabwira polisi ati umuhungu wanjye yishwe. Ndabiyamye nk'abapolisi ngiye gushaka umukobwa wabonye uwanyiciye umwana. Abapolisi ndabiyamye ikirego cy'umuhungu wanjye mukivemo. Mbega nihorere nimba mudashaka ko noneho amaraso ameneka. Uyu musaza arahumura we aza kwiyama polisi. Polisi bakikanga kandi. Uyese mwandikira ati genda ushaka uwo mukobwa yitwa Emma Ohara. Genda ushaka uwo mukobwa Emma Ohara. Uwo mukobwa niwe wabonye umwicanyi. Tricky political situation here. Turi muri situation mbi cyane hano. The man who murdered my son is here in your city. Umugabo nanone wanyiciye umwana ari muri uyu mujyi. Killed a witness. Yaje kwica uwo mukobwa wamubonye yica umuntu. She saw his face. Kuko uwo mukobwa yabonye isura ye. This is his code. Code. What kind of killer is he? Wowe ni mwicanyi baki? He belongs to an ancient Chinese warrior cult called the Sons of the Dragons. Ati uwo mwicanyi agira amahame agenderaho. Iyo wamubonye yica nyuma za kukwica. Ati uwo mwicanyi n'umwicanyi ubarizwa mu biyita ngo ni ba Sons of Dragon cyangwa se abahungu ba Dragon. Uwo mwicanyi niko gatsika barirwamo. Is their executioner. Niwe mwicanyi wabo. Single man. Very powerful. Ni umugabo ukomeye cyane. No other. Nta wundi umuhwanye nawe. Sounds like a fucking video game. Mani ndumva ibyo bintu tubwira ngo gatsiko gafite umwicanyi ari nk'ibintu tujya dukina bya video game. Attack of the Yakuza killers from Mars. Mani wagira ngo ni za filime tujya tureba zitwa ngo Attack on Yakuza. Come on. Babigira imikino abapolisi. Joke, gentlemen. Mugabanye imikino basore. Roots of the Sons of the Dragons are very old and run very deep. Ako gatsiko kitwa ngo ba Sons of Dragon ni agatsiko kamaze igihe kinini cyane gakora kabicanyi. Overthrew the Chinese emperor and instituted the reign of terror. Ndetse kabayeho kera guhera mu ngoma za kera z'abami kugeza n'uyu munsi agatsiko karacyabaho kabereyeho gutera ubwoba. Destroyed all but 5 of the monks. Katangijwe nanone n'abamonko batanu cyangwa se abantu b'ababudisi babandi twita ngo ni abashawurini. Being the guardian of the Chinese people struggling. Ndetse babiyita ngo ni abarinzi ba guardians of Chinese people, ni abarinzi b'abantu b'abashinwa. The Freeman. Bagira umwicanyi umwe buri gihe ubiciye avuyeho bagashaka undi. Uwo mwicanyi wabo yitwa Freeman. Niyo mpamvu iyi filime bayise ngo Crying Freeman cyangwa se umwicanyi urira. American, Japanese, any color, any race. But he is always the dragon, always the same man. Ati abo ba Dragon iyo bagerageje guhangana n'abayapani bakunze kuba bahonganye cyangwa abanyamerika iteka umwicanyi bakorera akazi aba ari umwe ariwe bita Freeman. Ariko Freeman ntabwo bisobanuye umwicanyi nuko umwicanyi wicira ba Sons of Dragon we bamuhimbaga ngo ni Freeman. They are fanatics. Criminals. Musaza rero bamwiciye umwana arashaka uwo mwicanyi. You have 48 hours to find him. After that, well, you have been warned. Mbahaye amasaha 48 ko mumaze kubona uwo mwicanyi mu munzanire nk'abapolisi. Bitize mbahaye gasopo ntimubyivangemo ninjya mu bintu. Abapolisi umusaza araza kabiyama akabwira ati wanyiciye umwana. Mbahaye amasaha 48 mwe mumubonye nyuma yawo ndamwihigira. Kumbe wamwicanya iyo nama iri kubera yahageze. We mbega yaje kwica ahereye mu mizi. Bahanganye n'abayapani n'abashinwa. Uyakorera bitwa ba Sons of Dragon. Katrore. Baje kuno jurinzo. Wamwicanye vayo. Kuna manuku wabona ariko. Bamwise Freeman. Avayo. Azana na mugenzi we. Mugenzi wa zano hakurya hejuru y'inzu akura yimbunda bazindeba kure. Zimwe zaba mudahushwa. Umwicanye ari hano. Katurori baje hamwe muzeshimaza kari muzeshimaza ki bamwiciye umwana w'umuhungu nimba nawe baje kumwica umwicanyi tutambuka afite uburyo atambukamo afite uburyo agendamo ukabona ko akazi kose aba ari akazi afite uburyo agendamo ni umwicanyi w'umunyamwuga na Bibiliya igira ati akazi kose ukoze ukerekezaho umutima wawe n'amaboko n'Imana izaguha umugisha. Kumbe ariko kwica bitari mahehe ariko akazi kose ni akazi. Katurori hakurino kuri ya nyubako y'umujyi turi Vancouver muri Canada. Ejo bundi merutseyo anongezeyo niho nanakuye iyi filime. Hakurino uzashimaza kikuvayo abisha umwana we nawe bamuziye mbere yuko aza kwihorera. Umwicanye arabanza pima hakurino ku modoka yabo. Pima ku modoka agarura hakurino areba ba nyiri imodoka bari kumanuka ni muzashimaza akaba afite abarinzi nk'icumi bamurinze wagira ngo ni njyewe iyo ndi kugenda. Yeah.
sasu imodoka arabanza arayituritse bano barikanga muri polisi bano bicaye ntibatinya kuza kuhakwatakira mama we nuko bitangiye filime yacu faya ku nyubako y'umujyi wa polisi ikorera bo barahagusanga bakakurasa gusa uyu mwicanyi afite abarinzi be muzehe Shimazaki uramubona ariko agasura bamwiciye umwana mbere yuko yihorera nawe baje kumwica ya sisiteme y'abanyamerika dore ngo bahindura imbunda sasa mwicanyi uriya barongera turitse imodoka ku ruhande mwicanyi abinjiramo Freeman abinjiramo uyu nguyu yarangije akazi ke mwicanyi abinjiramo mwicanyi uri hano ni umunyamwuga wundi wari uri kumufasha akazi ubwo w'akazi ke kaba karangiye n'ubundi akazi ka Sons of Dragon gakorwa n'umuntu umwe sasa faya mu gatuza kandi sasu rye bijyana n'umuntu nagahusha isasu sasu ku bagabo mambo vipi abapolisi bavayo mwicanyi arababona nuko tugatangiye bimeze bite faya masasu urihangana kumbe wa mukobwa yaraje kuri polisi bamwita Emma O'Hara uyu niwe wabonye umwicanyi polisi yari ivuye kumuzana ngo ababwire umwicanyi asa gute umwicanyi dore ngo wararenze dore ngo dore ngicyo nguko ko kigenda cyicanyi avuye kuri polisi kurangiza abantu yarashe na wa muyapani Shimazaki mu mutwe kandi yamwiciye n'umwana bivuze ngo uyu mwicanyi ntago yikoraho mwicanyi udatinya kuza no kuri polisi dore mwicanyi guyo dore ngo ubona masike mu mujyi n'imbunda dore ngicyo yanyuze kuri wa mukobwa wigeze kumubona bararebana umukobwa aramubona mwicanyi naga yambunda hakurya yorana igisasu imbunda iraturika kureba umukobwa yo umukobwa yaravuze ngo yo ni izina ry'uriya mwicanyi yarabyiboneye tuvuye hariya tugaruke hakurino yaparitse ka kamodoka kake DJ K parikana The Yakuza would think twice before they return to China. ati abayakuza bagiye kujya batekereza kabiri mbere yuko bazagaruka mu Bushinwa kuduteza ibibazo abayakuza barayapana It is as it should be. yamuzanye anavuye kurasa abantu muzanana asa nk'aho ari we umukoresha umuhereza indi mbunda uyu musore akoresha imbunda ku bwicanyi bumwe bamubwiye ngo ni ukwangiza ubikore vuba ntukushyiremo ikosa na rimwe nimba agiye kwica nde noneho umusore agira atya amuhaye imbunda akuraho icyuma ndakoresha icyuma uyu munsi nta mbunda nshaka umusore mwiza utajya uvuga menshi ariko ni umwicanyi niba umubonye utamuzi wamwibeshya ukavuga ati uyu musore kasa nka miseke igoroye ni njye kwasa nka sherifu w'umujyi uwo nawe ni njye kwasa nka kimomo uwo nawe ni njye nta musore ni ibogari rwose asa nk'akarere k'ibiyaga bigari ako nako ni njye ako nino turore hano hari inyubako ihari umusore noneho nimba aje kwica nde irimo umukecuru mbega ntabwo uyu musore ajya aruhuka mbega uyu mwaka afite akazi kenshi kandi gakomeye ni ukuva kwica bamwe ahita aza no mu rundi rugo rw'abandi kwica noneho nimba uyu musore aje kwica nde hari urugo yajemo mbega afite akazi kenshi zamuka hejuru nshira mu cyumba kugera mu cyumba kiri hano ndagira ukurikire filime aba yambaye na neza yatebeje nta bya bindi uvuga ngo uriya muntu ni ingegera asa nk'ibandi aba yambaye ibipoketi oya aba ari smart ku gakote ku gakaruvati ubundi akajya kwica abantu neza asa neza ari smart
umusore kureba hano inyubako arimo yabonye umukecuru wari uyirimo yayisohotsemo. Ni urugo rwiza cyane, kumbe ni ya nyubako wa mukobwa wamubonye yica abana bamo bamwita Emma O'Hara. Uyu mukobwa rero yakoze nikosa namushushanya. Uyu mukobwa yaranshushanije, ubu nashaka kuzaneza leta ngo leta imenye isura yanjye. Yasanze umukobwa yaranamushushanyije. Umukobwa yaje kuri polisi ntacyo na kimwe nzi. So fast as I know. Mukobwa uretse She doesn't seem to know much of anything. How about we go over her deposition to the San Francisco police once more? But nothing in this deposition indicates that she ever mentioned Yo. none wa mukobwa ni mbakana kuba mwicanyi utamuzi ko icyo wabonye umwicanyi kunyuraho wamaze kwica ahantu kuri San Francisco kuri polisi ukamuhamagara ngo Yo. Withheld critical information from the San Francisco police forge? If she has, it's a serious charge, Detective. Yo. Yitwa Yo. Is this a Japanese name? Ese iryo ni izina ry'Abayapani ubundi? Is he Japanese? Ni Umuyapani uwo mwicanyi. Baramubaza niba wabonye umwicanyi uyu mukobwa. Sawa. Free to go. But you see, you should understand. Nuko wakatwumvisha. O'Hara we. This Mr. Yo. Uyu mugabo bita Yo. Be a lot less gentle with you than I have been. Ntago ari buze kukwihanganira nkuko ndi kukwihanganira. We nakubona arakwica uwo mwicanyi. Niwe wamubonye. Or you'll end up dead. Biraza kurangira upfuye. Miss O'Hara. Madame O'Hara, uretse. Shimazaki gave us an ultimatum. The Yakuza want revenge. They want this killer. Umva nkubwire wa mukobwa we. Uriya musaza Shimazaki atarapfa yatubwiye ko agatsiko k'Abayapani kitwa Abayakuza nabo bifuza kwihorera. A lot of people are gonna die. Ntabwo dushaka kwameneka amaraso y'abandi bantu benshi. Tubwire uwo mwicanyi asate ninde. I'm sorry, Detective. Mumbabare detective. I want to go home. Njye ndashaka kujya mu rugo ntacyo mbabwiye nta makuru mfite. Umukobwa yanze kurega umwicanyi kuri polisi. Uyu mukobwa yarivugiye ati ngiye ndifuza ko umwicanyi yaza akananyica. Uyu mukobwa bisa nkaho yihebye. It means he will kill you. Uko umwicanyi ari buze kukwica tu. Iyo wabonye umwicanyi arakwica nawe. Miss O'Hara, wait. Mukobwa O'Hara buretse. O'Hara. Mukobwa. Mukobwa bamuzanye mu rugo iwe. Mr. O'Hara. Mukobwa O'Hara we. You better have an official warrant if you intend to come into my house. Biraza kubasaba ko muzana ikindi gipapuro cyemerera kwinjira mu rugo rwanjye. They get an invitation. Ibyo tubyita ubutumire ariko. Arinjira. Wemerewe kwinjira mu rugo rw'umuntu bira mupangu. But if you would like, we can check out the house to make sure it's safe. Uko baretse tukabanza tukazenguruka inzu yawe tukareba ko nta bugizi wa nabi urimo. Please, take this. Basi fata kano kantu. It's an alarm. Kano ni ka alarm. You just press the button. Niyagira umuntu kwinjirira mu nzu kandi kano kabuto abapolisi turamenya ko watatswe watewe tuhite tuzi. Bamuhaye akantu ari bukande. Bamwise O'Hara. Which assured me that the police would be outside in the park all night. Umenye ko ijoro ryose abapolisi turi buze kurara hanze y'igipangu cyawe. Ugize ikibazo wakanda buto. Sasa ubu ni intambara y'Abashinwa n'Abayapani. Outside that night too. But I'm sure he would. I'm sorry, Detective. Mbare detective. You can't help me. Ntago wamfasha reka nigendere. Umukobwa ameze nka kihebe nashaka ko polisi mwinjirira mu bintu bye. Arinjira. Katorore. All about my father, the judge, about his crusade against the mafia. Ati byari meze nk'intambara papa wanjye wari umucamanza yarwanaga n'abamafiya bahashye. Byaje kurangira apfuye. Umukobwa ababyeyi barapfuye, papa yari umucamanza niyo mpamvu nayo yumva ubwe yakwipfira ntacyo bimutwaye. Umukobwa yinza aje mirimo umwicanyi. Umwicanyi yayiriwemo amutegereje. Umukobwa yarabanje ajya koga. Zakurino avuye koga bamwise Emma O'Hara. Eba kugira nasanga ya foto y'umwicanyi yayitwitse. Umwicanyi foto yayitwitse. Umukobwa yikangamo. Kurebana imbere ye mu ndorerwamo umwicanyi yahageze kare. Umwicanyi arimo indani. Kubona umwicanyi ari kwica ahita kurangiza. Umukobwa arabanza afata ka kantu bamubwiye tuze kugakanda abapolisi turi hanze tugutabara. Yakuboha yo umusore mwiza ntajya avuga turukuna bakanuye. Umwicanyi akura y'icyuma ukahita umenya gahunda imugenza.
ni uko kwica. Abari mu kazi nkuko nanjye uri kunyumva mvuga ndi mu kazi kose nshinzwe sorry ndi kwigisha, ubundi njye ndi nka mwarimu, mfite uruhare runini mu gutuma abantu bamenya ibintu byinshi batari bazi. uze ngo nkwiye agashimwe, ndi nk'umwarimu wanyu. Hakurino mu rugo rw'umukobwa hari abaharaye, bamubwiye ati abapolisi turarara mu gipangu iwawe, kumbi mu mbuga hari abandi bahari. Hari umugore uhari uri kunywa itabi. Out kind of late, aren't you? Kuki kiri hanze maso iri joro bikibwishe? There are two kinds of people who work nights. Hari abantu b'ubwoko bubiri bakora nijoro. Really? Koko I never would have taken you for that kind. Jebyo rero kuba wanditse ngo mbe ndi hano ntago ndibifata nk'igikorwa cyiza. Very dangerous part of town tonight. Ni ibintu bibi cyane kuba uri hano muri iri joro. Wouldn't like you to get hurt. Kandi sinifuza kubabara. For the advice. Koze kungira inama. Do some. Forge, come in, Forge. 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 Come in. Forge injira. Forge ni wa mugore bakorana. Forge injira hano, hari umuntu mabonye mu mbuga. Forge we ni umugore aramubura. Ari guhamagara Forge. Forge ni umukobwa w'umupolisi kazi bakorana n'umwunganizi we. I always thought that death would be cold. Ati urupfu naketse ko ruza rukonje. Not like you. Ntago nari nzi ko nakwicwa n'umuntu usa nkawe. Umukobwa ariryamira. Uyu mukobwa ameze nk'ikiye bategereje kwipfira n'ubundi. Yariryamiye aramureka. Mwicanyi biramucanga. Umuntu udafite ubwoba bwo gupfa nakiyebekazi ni ninja. Umukobwa yariryamiye. Nimba urunyica unyice. I wanted you to come back. Nifuzaga kugaruka n'ubundi kundeba nyagasani. Umusore yabonye ko uyu mukobwa ntiyigeze amuteza polisi, ntari birye, nta nubwo afite bwo gupfa. Ni wa muntu uvuga ati gupfa se byishe ndi. Umwicanyi amakote nimba yarayisayanaga he? Umwicanyi avayo, dore tatuwaje yashyize ku mubiri. Uyu mwicanyi yaje aje kwica ku kantu mukibuke. Toka satani, abazimu bashyi. Umwicanyi akure y'icyuma. Uyu mwicanyi yoherejwe ngo yice uyu mukobwa. None do ndaje gatoreka ari bampamagaye mu rugo. Ndaje mwirinde sida, mwirinde gukora ibyaha. Umukobwa wo kugira ngo akande buto atabaze, dore ngo arajugunya ko polisi yari kumutabariraho. Umupolisi yaje imodoka, umwunganizi we Forge, Wake up, wake up. kanguka ariko kugira gutyo umukobwa bamushyiraho imbunda. Quite a long time. Harashize igihe kinini. Igizayo. Lucky it's me there. Anyone else? You didn't kill my men, did you, Ryuji? Nizere ko mutisha umwunganizi wanjye Yuji. I'd have to arrest you. Byatuma ngufunga. We don't kill cops Ntabwo tujya twica abapolisi, unless they belong to us. cyane cyane iyo ari abacu. Cut to the chase, please. I don't like chasing or waiting. Twe turategereje. We want the woman. Turashaka uriya mugore. Abicanyi baje gushaka uwo mugore. Aba nabo ku ruhande rwa Shimazaki barashaka uwo mukobwa, babwire ninde wishe sebuja wabo ari we witwa Shimazaki. You back off, Ryuji, now. You don't Yuji urasubira inyuma ntaho ujya. think you give a shit about your deal? Ndakeka twitaye kuba twarumvikanye nawe. Uyu mupolisi afite ukuntu akorana n'abayapani, bano bageze ba nabi. I will be the boss in exchange for the Freeman's head. Ati ndagira ngo umutwe uriya musore Freeman. And that too, Blade? How did the dragons find him? Neither. We put you where you are. Aho uri nitwe twagushyize wa mupolisi we.
Hey, Hey, all you have to do is wa mwungarizo nibwo gikanguka Forge. we give her some tourist serum. She sings an opera. You forget one thing, Blade. Wibagiwe ikintu kimwe. Not in Japan here. Hano ntabwo ari mu Buyapani turi mwishaka kuyobora. Baramusinziriza. Yeah. Bicanyi baziranye mu Buyapani uyu mupolisi ngo nibo bamushyize ahari igipolisi. Bano barashaka Freeman. Freeman kumbe bashaka ari muri iyi nyubako. Barashaka umutwe we. Ariko mbere na mbere bazi ko baje kureba uyu mukobwa akabaha amakuru yaho Freeman ari. Mwicanyi waba Sons of Dragon. Turore. Kumbe iyo nyubako barimo abayinjiyemo. Mwicanyi yishe inshingano. Cicika. Hano harabaje ku idirishya bashyiraho ibintu. Bamena ikirahure umwicanyi arabumva. Mwicanyi arabumva. Hehe. Katurore. Mwicanyi icyo yakoze yahise yurira urugi. Yurira urugi nakicanye shawo kurira urugi. Harabaje mu rugo. Yurira urugi abicanyi barinjira. Bicanyi babiri barinjira. DJ Sami niwe winjiye na DJ Madiba. Mani kano gakobwa reka bari ngiye ugata ibibazo. Ni babiri. Uyu arabumva. Sore! Hano kariki nyuma yabo. Rimwe. Chuma. Kubwa reba. Ikasana. Giye kurasa umukobwa mu ngo Yesu Kristo turashize. Bicanyi uri hano ku kanya hari undi winjiye. Yoji. Mwenyewe ufite n'uburyo yinjiramo n'uburyo batwayemo imbunda imbere yabo bimeze bite dore imbunda. Yeah. You are the Freeman. Leo Freeman. Kura y'imbunda bamukubita akantu mu mugongo. Uyu mwicanyi afite mugenzi we baramujijisha munagira imbunda. Mwicanyi yisama gutyo. Mama we sasu byose cyane kurasa umwana arazimukira kongera nandi tegura jambo. Hey mwicanyi abaho sasu hey Katurore. Masasu umugabo yapfuye arasa ni bwa bubunda bwa automatique. Ndabuzi se ngende umusivili. Katurore. Yaje kureba umukobwa uri hano. Umukobwa mu masasu arasiwe hano. Arasiwemo. The weapon you're holding is meant for her. Foaming her side. Bamuhaye imbunda atuye umukobwa murangize. Foaming her side. Kill. Mwice. Abamukuriye abayobozi baramubwira atuye umukobwa mwice bonye isura yawe atazakugezayo. Si umwicanyi yafashe imbunda bicanyi nta mutima bagira. Kure y'imbunda arangiza umukobwa amwice. Yeah. Ku mutwe. Mutwe w'umukobwa wakarasa. Umukobwa n'ubundi yarashwe yakomeretse. Mwicanyi agiye kumurasa ariko umutima uranga muhora iki. Umukobwa nigeze amuteza polisi nta kibi yamukoreye. Oya. Mwicanyi n'ubwa mbere ababariye.
uyu bari umwicanyi w'umunyamwuga uhoraho w'abitwa ba Sons of Dragon. Ni ubwa mbere abashyizemo imiyaga yanze kumwica, yananiwe kumwica. Bimeze bite? Tururi yabuze imbaraga ziciye umukobwa w'abandi. icyo yakoze ahubwo ni iki? yatereye wa mukobwa amukurayo, maze kwambara yasohokanye wa mukobwa hano. aca kuri cya kumbe ntago cyapfuye, kumbe ntago cyapfuye, gikura y'imbunda. kibura imbaraga zimurasa, wa mugore arinjira. yapfayo. kumbe yari yambaye antibari, bamuteye urwuma mu mugongo. ehe, ni abayapani bombi bakoreraga Shimazaki. ni bene wabo wa Shimazaki, wa musaza wishwe n'umuhungu we, bari baje guhora ku bashinwa. Irarya mukuremo urwuma, mukuramo icyuma, baje hano. wagomba gomba ko wamwishe, warenze ku mategeko. uyu mukobwa nta kibigeze adukorera, nta nubwo ari umunyabyaha. mwice, unaga umurambo hanze. bino ntabwo ndibuze kukurega ku muryango wacu ko wari wanze kumwica. mwice, mujugunye hanze. If you look for me, if you ever want to find me, remember the name Inamura. wa mukobwa yongeye kugenda. wimurasa. atuzibuka izina rimwe ngiye kukubwira. niyo magambo yabwiye umukobwa. ati nunshaka uzibuka izina rimwe. Hakimura, Hakimura. Nunyenera ushaka kumbona nanone, uzibuka izina Hakimura. Umukobwa ati mfite imbeho. byagenze ute rero? barakwereka bukeye bwaho. 3 days later, I woke in the hospital. hashize iminsi 3 nabyutse nisanga mu bitaro. My father died here before I had a chance to ask his forgiveness. papa wanjye nawe yari yarapfiriye muri ibi bitaro mbere yuko musaba imbabazi. Night, sneaking out on a dare. I turned off the alarm and left the door open. ati ni njyewe wari wasohotse mu rugo nsiga nkuyeho aramu y'umuryango. papa wanjye abicanyi binjiye ntiyabimenya nuko bamwishe. Brought me here to see him. And now Mary has come to see me. ati umugore waje kundeba yitwaga Mariya. niwe wari umurwaje. Mary cyangwa se Mariya. Speak softly. vuga gahoro, sinshaka baturinze batwumva. Mariya we, ndagira ngo umfashe. ahita yongera arisinziriza. abapolisi baramurinze uyu mukobwa ku buryo akangutse yababwira ibyabaye, nyine agatanga ubuhamya. Miss O'Hara wasn't up to having visitors. uyu mukobwa twari twavuze ko nta bashyitsi bagomba kumusura. Ease up on her, Nita. She almost bled to death. barakwereka umukecuru yavuyeyo, gusa umukobwa arabwira ati icyo nshaka kumfasha. These flowers need some water. Could you... ese hano hantu hari ahantu hari robine nakura amazi ra? izi ndabyo nkazishyiraho amazi hakurya iriya. n'urwaje umukobwa. She wanted him to kill her. You didn't catch that, did you? ese wabonye ko uyu mukobwa umwicanyi atugeze amwica? yabishakaga, ndashaka kumwica. umukecuru ise azakura inashe gushaka robine ngo zino ndabyo zishyireho amazi, nizo abasuye umurwayi baba bamuzaniye. umukecuru ageze hano, uriya mukobwa yambwiye atera ikintu nshaka kumfasha. umukecuru azakura ino kuri telefone. yahise ahamagara kuri reception y'ibitaro. uyu aramanuka ngo baramuhamagaye. Hello. Nita here. Nida ni njyewe uri kuvuga. Hello. Hello. Who is it? Ninde umamagaye?
uyu mugabo ninde umuhamagaye? Kumva abashinzwe umutekano kugera no ya telefone yakoreshwaga n'aho mugore wari uhamagaye yayisize harigendera. Ku kanya yari hano mu cyumba cy'umurwaza wari wasohotse. Ciao. Anything to report? No. Nta kintu gishya wampaho raporo ra wapi? Yeah. Binjiye muri esanseri. Wa mukecuru kwinjira muri esanseri ntiyahindukira, uriya muntu winjira agakomeza areba imberera. Uyu ntiyabitindaho aza mu idirishya. Nenida kure basaba na wa mukecuru Maria ateze taxi voiture. Girano yinjiye muri taxi voiture, urukweto ruramuje bakabigaragara ko urukweto atari urwe. Urukweto ntago rumukwira. Bisobanuye iki? Yesu aza yiruka kureba hano kumva umukobwa yacitse kare niwe ugiye yambaye imyenda y'umukecuru. Baramukurikira, umukobwa acitse polisi. Wibuka umukobwa hari abamubwiye bati nunyenera uzashaka izina ryitwa Akimura wamwicanyi. Barakwereka kuri ayo manywa abapolisi baje bakurikiye umukobwa. Forge wicara utuze ngenwari bakurikiye taxi voiture bareba uriya mukobwa agiye hehe. Niwe ugomba gutanga ubuhamya. Mu nzira bagenda hari igikamyo cyaje katurore kivayo. Shinzwe umutekano bagenda barabagonga imodoka. Parika muri Mufezari bimeze bite? Yeah. Parika nabi. Forge kumba ari mu modoka n'umwunganizi wa Nida. Forge ngwino. Fata akaboko. Forge ngwino. Forge modoka irakurumana. Modoka dore ngira turika. Modoka yaraturitse. Forge akirimo indani. Bari bakurikiye umukobwa n'abashinzwe umutekano kugira ngo abahe amakuru abwira ati wabonye iki, wamwicanyi byagenze ute wa munsi. Umuntu wabonye umwicanyi nyine tuba tugukeneye twebwe nk'abashinzwe umutekano uduha amakuru yuzuye, amakuru atariho ivumbi. Ibyo byarabaye, barakwereka ibyo bibaye. Tugaruke ku kibuga cy'indege i Kanombe. Wa mukobwa yahise azi Kanombe. Bavuga Ikiyapani ntago nkibuka narakibagiwe. In a sense, I had been. Yo had sent this man behind me. Umukobwa icyo gihe bahise bamuhereza ngo ubutumwa bwaho yagombaga gusanga wamwicanyi yo. Basaga nkaho bakundanye. Bahise bamuha pasiporo y'uko ari Umwongereza ndetse bamuha n'agatabo karimo abantu bakora ibintu by'ububumbyi byo kubumba n'amerekezo. Yitwa Hinomura na adresse zaho aba ari hajya. Umukobwa yahise afata indege uwo munsi. Behind. For what? I didn't know. Ati nanjye nafashe inzira ndagenda nkurikiye uriya musore ntazi impamvu mukurikiye. Tuvuye tugaruke Shanghai ni mu Bushinwa. Mu Bushinwa byifashe gute? Barakwereka mu Bushinwa yitwa Shanghai ejo bundi merutse. Mu Bushinwa hari abari mu kazi. Hari abari mu kazi ni mu Bushinwa. Bimeze bite? Nakubwiye uyu munsi ndakuzengurutse isi. Mbakuye muri Canada nabajyanye muri Amerika San Francisco, mbajyana Vancouver, mbagaruye Shanghai mu Bushinwa n'ahandi ndabajyana. Hano hari uruganda ruri hakuno abashinwa ruri muri Shanghai bari mu kazi kose bashinzwe. Masasu mu ruganda bimeze bite? Masasu mu ruganda arabinjiye baza barasa abashinwa bari muri uru ruganda. Arabinjiye barasa. Hey! Kumbe dore winjiye dore akagongo. Hari uwinjiye afite igipfuko mu mugongo dore inkokora. Winjiye kurasa abashinwa. Arabaje barasa abashinwa. Arabinjiye barasa. Hey! Katurore. Yeah. Arabinjiye barasa bakure n'inkota basa barangiza abashinwa bari hano. Abashinwa bakoraga mu ruganda.
Come here. umusaza yaje yakora atangira gusaba imbabazi. No, Saka. Look at me. Umusaza. I have a message for your protectors. Mfite ubutumwa bwo guha ababarinda. Listen. I am Hanada Ryuji Jya banyita Hanada Yoji. of the Hanada clan. I declare war on the dragons. Ubu nkaba mbembeje ko nshoje intambara kubita ngo ni ba Sons of Dragon. War Ntangije intambara. will return to China. Nimutama uwitwa Freeman nzagaruka mu Bushinwa nje kubarangiza. Nakubwiye ni intambara iri hagati y'Abayapani n'Abashinwa. Bano Bashinwa ngo yuke barindwa n'abitwa ba Sons of Dragon barimo wamwicanyi Freeman. Umuyapani abashojeho intambara yeruye. Ati mbashojeho intambara mushaka ihagarara mu mutwe witwa Freeman. Freeman niwe bashaka wamwicanyi. Yeah. Katorore ibyo birabaye. Tugaruka yitwa Hokkaido ni mu Buyapani. Mu majyepfo y'Ubuyapani hari agace bita Hokkaido. Ejo bundi naratembereye. For 3 days among people whose language I could not understand. Namaze hafi iminsi 3 ndi mu rugendo mpura n'abantu bavuga ururimi ntumva. Ni umukobwa utuganirira. Yet for all this time I felt eyes on me. Ariko noneho nari maze kugera numvaga ko byibura hari amaso ari kundeba. Some kind of danger lurking close by. Numvaga meze nkaho ndi kugenda ariko nanone nsatira ibyago. Umukobwa yazinze ibikapu akurikira umwicanyi bikundaniye gutyo. Ibaza ariko uyu mukobwa ni ninja yikurikiriye umwicanyi. Kumbe wa mwicanyi mu masaha yagenewe akaruhuko yibera ahantu mu ishyamba iyo nta kiraka afite aba ari kubumba. Ni umubumbyi by'umwuga. Nyine abifatanya n'akandi kazi. Ntago wakora akazi kamwerega ngo kazagutunga i Kigali. Afatanya kwica no kugira ute no kubumba. Gaturore. Yeah. Abari kubumba aratuje. Umukobwa niryo shamba arimo. Sore yambwiye ati nyeneye wansanga kuri izi aderese kuri iyi nimero itishyurwa. Ahantu yibera mu ishyamba n'umwicanyi. Umukobwa akomeje imbere yabonye wa mwicanyi Yesu Kristo. Umwicanyi wanjye. Abakobwa nabo hakurino uyaje gutanga raporo ati Freeman yatangiye kudusuzugura aje kumurega mu bayobozi. Ati umutima we wamaze kwigarurirwa n'umukobwa wa mwicanyi baje kumurega. Yasuzuguye amategeko yanze kwica umukobwa. Yaje kumurega turiya musore yatangiye gukunda umukobwa. Umutima wuriya mwicanyi Freeman wakagombye kuba ari umutima wacu ba Sons of Dragon. Nta wundi muntu yagaye umutima. Dore umuyobozi w'ababicanyi ni umukecuru shawe. None dukora iki? Abayapani batwatatse bica abantu bacu mu Bushinwa. Genda ubwire Freeman agende yice abo Bayapani. Freeman namara kwica abo Bayapani uhawe itegeko nawe ryo kwita umwica. Nyagasani ngo bagiye kujyana Freeman agende yice ba Bayapani bamwe babashoje intambara bica Abashinwa. Ngo Freeman namara kubica Freeman bahite bamwica. Uyu musore yita mwica n'inshuti ye Karidinali DJ Karidinali bamuhaye imisiyo yo kwita mwica. Potter. He taught you, didn't he? Yes. Yajano. But he taught me to see. Yazanye n'ikintu yabumbye amwereka ibikorwa. Look. Reba. This spot here. Urabona hano? That gives it its shape.
hano hantu ubona niho hatuma mbasha kuba nabona forume ndi bubumbemo ikintu niho ahera bumba mbega The shadow places, hameze nk'aho ari igicucucucu cy'aka kabindi. the darkness. Is as necessary as the light. Icy'ingenzi ariko ni umucyo. Yes. Yego musore abatuje shawe ntiwamenye ko ari urwicanyi. I am no more an artist. My name, my profession, everything is just a cover. Ibi byose nkora bitandukanye n'umwuga nahoze nkora mbega nameze nkaho nabipfukiranye. Who would ever guess that the executioner of the Sons of the Dragon was just a simple potter? Ese ninde ari gukeka ko ubungubu nsigaye ndi umwicanyi w'abicira ba Sons of Dragon? Nahoze ndi umuntu wabumbaga ndetse ndi icyamamare mu kubumba noroheje ndaho. Ati byatangiye ubwo namurikaga ibibumbano byanjye nari nabumbye. Umusore waza ari umusitari mu kubumba bamuza bumba abantu bagakoma amashyi. Reka bakwereka ukuntu yatangiye ajya mu kazi k'ubwicanyi. Rero yakoze imurikagurishwa ryo kumurika ibyo yari yakoze. Uwo munsi hari habaye imurikagurisha hinjiye ari June n'igikapu. Ari June hari abamukurikiye inyuma ye. Ni byabaye. Hari umugabo winjiye na ari June bamushombaguye ibyuma hari habereye imurikagurishwa ry'uyu musore. Ibintu bihita bihinduka vuba cyane byose mu buzima bwawe mu buryo utazi. Haje kuba ikintu ntigeze ndota ko cyaba. Hari habereye imurikagurishwa rye bamaze kwicira umuntu yaje kwagaruka. Part of me wanted to look the other way. Nashaka kubyirengagiza. Part of me wanted to look further. Ariko nanone wumva umutima umbwira ngo nindebe neza icyatumye uwo muntu apfa ari June. Ari June cyagiye bamushombaga icyuma. Between me and this man. Uwo mugabo ari June bamwica numvaga ameze nkaho hari ikintu kinkururira kuri we. Umugabo bamwicara June agapapuro yafashanaga mu kintu. Dead man's eyes are a curse to those who behold them. Uwo mugabo bishari June amaso y'uburyo yandebye mu byasaga nkaho hari icyo yambwiraga ngo nkore. I wanted to see into that darkness. Numvaga nshaka kureba muri uwo mwijima icyo yari yanazemo. Ari June bamwica uyu mugabo yararebaga ndetse hari agapapuro yari yanazemo hano. Ugira gutya arebe. Ntago ari agapapuro. Ni akantu yari yanazemo ndetse ni ka negatifu niko mwakitaga z'amafoto. Zimwe ugenda uganagura zikagabamo zikakwereka amafoto. Yaje kureba ayo mafoto. Amafoto aza kuyahanagura. Ni za negatifu zari zasizwe na June apfa. Umugabo yaje gufata aya mafoto ajya kuyahanagura muri studio. The picture showed the two killers I had seen in the gallery. Ati amafoto yari ari kugaragaza umugabo wari uri gutotezwa akurwa amenyo akubitwa n'ababicanye nari nabonye habereye imurikagurishwa bari bishari June. Nakomeje kubona tatuwaje zari ziri kuri uwo muntu ariko simenye icyo ari cyo. Katurore. I decided to go home immediately. Nahise mpanga to the police from the airport. Kujya kuri polisi ngatanga amafoto nkagaragaza ubwicanyi buri kuba nava kuri polisi nkahita nisubirira iwacu. Umwicanyi atari umwicanyi barakwereka uwo munsi agiye kujya kuri polisi ngatanga ayo mafoto. Hari umuntu yagiye guhagurutsaho umukecuru bari bagonze. Uwo muntu ahita amujomba igishinge mu ijosi. Umusore yari agiye kuri polisi kujya kurega. Avuga ati nabonye amafoto agaragaza abantu bari kwica batoteza abandi. Wa mukecuru uyoboye ba Sons of Dragon ese amujomba igishinge aramusinziriza. Uwo munsi nasanze dore kangutse amanitse mu kibumbano. Nadutera umwaku se turasamura. Yakangutse yisanga hano. Musore aho yarari batangiye kumujombagura ibishinge. Ibi ni ibyabaye. Bamujombaguye ibishinge. Ati
ati ugomba kutwubaha ndetse ukica uwo twagutumye. Niyo migambo bakomeje kumujomba ibishinge bamubwira, ugiye kujya utwubaha wice uwo twagutumye, ariko tuganirira ukuntu bamugize umwicanyi. Bamujombaga ibishinge bakamubwira tuzajya wica ku itegeko ryacu. Uwo munsi bamaze kumujomba ibishinge yakangutse yisanga muri hoteli. I was back in my hotel room. Nasubijwe mu cyumba cyanjye cya hoteli. My neck hurt like hell. Gusa numvaga ku ijosi ryanjye inyuma hari kundya. What had happened? Nibaza ibyabaye. Why had I been kidnapped? Ese kuki nari nashimuswe? All I knew was that I wanted to get back home. Icyo nari nzi gusa nuko nashaka gusubira mu rugo ngo nigendere. Yarambaye aroga yisubirira iwabo. Yari yaje mu imurikagurisha mu Bushinwa, azanye ibibumbano bye. Telefone yarasonnye. Hello? Allo? Sad. Bamubwiye amagambo umusore. Open your suitcase. Fungura ivarisi yawe. Now. Nonaha. Yakangutse agiye gutabara amubwira ati fungura suitcase yawe. Antonio Rossi. Uwo mugabo yitwa Antonio Rossi. Antonio Rossi can smell a gun on a man. Uwo mugabo Antonio Rossi ufite imbunda guhumurirwa ukiri kure. With a knife. Niyo mpamvu ugiye kujya kumwica ukoresheje icyo cyuma. Uwo munsi bamuhaye komande ya mbere yo kujya kwica. Ngagiye kwica witwa Antonio Rossi. Barakwereka umusore yisaza hakunino. Uwo munsi nibwo yahawe itegeko rya mbere ryo kujya kwica. Bari bameze nk'abamushitsi. Bamujombaguraga ibishinge bamubwira tuzajya utwubaha wica uwo tugutumye. Avayo. Yeah. Hold on, cowboy. Cowboy urajye. These flowers are for the lady. Izi ndabyo nizo nshiri uriya mugore uri kumwe na bosi wanyu bari bazintuminye. Hakuno kumbe bari guteka n'aka restaurant bari barimo kuko ishimwe kuba mari. Mr. Rossi. Yakwa Rossi. Flowers. Hano hari indabyo. Carrie. Onizo umukobwa muri kumwe Kerry. Kerry. Let me get back to you. Reka nze nguhamagare. Ivayesha. Musore yaje azanye indabyo bari bamutumye kwica. Ariko tubwira ukuntu yatangiye urugendo rwe rwo kwica. Be nice if you sent me some flowers sometime, Tony. Nimba utari we wanyoherereje indabyo ubwo nabandi. You two-timey bitch, I'll have those fake fucking tickets. Bagikobwa ninde wakoherereje indabyo katari ngiye wazitumyeho. Who sent these flowers? Ninde wohereje izi ndabyo? Ahita mujomba. Kumbe muri za ndabyo batasatse hari harimo icyuma. Mama we, sara nuko yatangiye urugendo rwe rwo kwica. Hehe. Arahindukira. Bona bagiye kumurasa. Nagicupa ryuzuye kanyanga bitwika abagabo. Sara faye n'icyuma. Bagabo nuko yatangiye urugendo rwe rwo kwica. Ni inkuru ari kutuganirira wa mukobwa bakunda kugira ati sheri nuko natangiye urugendo rwanjye rwo kwica. Ntabwo rwari urugendo rworoshye ariko twaje kubigeraho. Uyu mwicanyi yisha abantu akanarira. Yica abantu akarira ijisho rimwe. Iyi filime bayise Crying Freeman. Yeah. Akunino. Yavaga kwica akimara gukora akazi ka mbere bakamugarura hano kongera kumuforoma bamuhindure neza. Bakamukoreraho imitongero n'umukecuru hariya yisha. Hey. Umukecuru ushaje agakura y'ibishinge. Hey, turi inzara. Ntabwo twateganyaga kuri bujye kwica ngo ugaruke uri muzima. Ufite amaraso ya nyayo ya dragon. Wa mukobwa we na kwa musore ufite impano y'ubwicanyi kurimo ndetse ugendana n'urupfu rwirabura. Nyagasani. Bahise bamubonamo impano yo kwica. Your tears are your honor, dragon. Ndetse ariya marira yawe uririye umaze kwica abantu twamaze kumenya ko ari icyubahiro uha dragon ari wo muryango wacu. Ndetse nawe ufite amaraso ya dragon muri wowe. Musore bakongera bakamujomba ibishinge ariko bamuhindura bamubwira tugomba kuba umwicanyi wacu. Musore baramaraga kumujombagura ibishinge bamushyira mu murongo mwiza w'akazi ko kwica bakaza kumuryamisha hano yambaye ubusa. Nyagasani. Ndetse bamuziritse n'iminyururu.
ntabwo byari byoroshye, ari kutuganirira urugendo rwe rwo kuba umwicanyi. Ese watangiye ute ujya kwinjira muri kano kazi? Akababwira ibyo ari kutuganirira. Yongeye gukanguka ku mubiri we bamushushanyijeho ibintu, bamushyizeho ibitatuwaje, bamushushanyijeho. Yahoze ari umubumbyi usanzwe wibumbira akajya kugurisha, ari umuntu usanzwe, bamugira umwicanyi. The witch had visited me in the night. She put a mark on my body. Iryo joro baransuye banshyira ibimenyetso ku mubiri wanjye. To erase it. Numvaga aricyo kintu kimbangamiye cyane. I would be so marked forever. Numvaga ngiye kuba undi muntu byiteka. Uyu musore ntigeze yifuza kwishushanyaho ibintu na bimwe ku mubiri nk'uko nanjye ntabyifuza. Your mind, your body. Mubiri wawe, ibitekerezo byawe. His image marks you, Freeman. Waje. It is the image of your soul. N'imbaraga z'ubugingo bwawe. Freedom. Ndetse ubu ngubu tugiye kukugira umuntu ugiye kubaho yibohoye, ariyo mpamvu ugiye kwitwa Freeman. Freedom is in the spirit, in the skies. Ndetse kwibohora kwawe kugiye kuba nk'umwuka wawe ugiye kujya mu kirere ubane na Dragon wibohoye. Sustain you. Dragon nizo zagusigasira. I am Ko. Byabanyita Ko. Your guide. Ndi umuyobozi wawe. You serve the sons of the dragons, the guardians of the Chinese people. Ugiye kujya ukorera abitwa ba Sons of Dragon ndetse bakaba ari abarinzi b'ubwoko bw'Abashinwa. You will obey us, our laws, our rules, our demands, for we own you now. You were born a killer. It is a power that belongs to you. I will shape it. I will make you stronger. I will make you faster. I will make you deadly. Our enemies will feel the dragon's claws pierce their darts. Uyarabwiye ati umusore avukanye imbaraga muri wowe, ngiye kuzityaza, ntume wihuta cyane ubanguke ukora akazi ukomeye cyane ndetse urinde ubwoko bwacu bw'Abashinwa. Ubu ngubu ugiye kwitwa Freeman. Ni umugabo ubohotse wibohoye kuko ngo umwuka we guhera icyo gihe wese ujya mu kirere kubana na Dragon. Ni inkuru yaganiriraga umugore. Sheri wirira siko nta nkwita buriyayo we, umwicanyi abonye Sheri. Buriya nanjye hari icyizere, ntegereza nyuma y'imyaka 10 ariko nibwo mushaka. Ubu muye muretse mwa bakobwa mwe, ntabwo mbakeneye nona. But don't you understand? Ko told you to kill me. Ntabwo wigeze unyica. You didn't. Ntabwo wabikoze. You fought them and you won. Warwanyije bukorera kuko utigeze unyica kandi waratsinze. Bari bagutegetse kunyica ntiwanyica, uvuze ngo waratsinze. Urutse umukobwa niwe byibura ubasha kumwumva. Ni umubumbyi mu masaha y'akaruhuka bari kubumba. Kumva ko yabwaniriraga umukobwa inkuru zabo cyajya mbega umuhungu ntago akiriji, ari kuduteza umukobwa kwera amabanga y'akazi. Yabwira umukobwa supervisor wari kuyumva ngo ni umugayidi we. Muzanye hano. Muzanye hano. Hari ikibumbano gisa nka mikorojeni hariya. Kirera hejuru. Uyavayo nukwiye kumuyobora, mambwiye tumujyane mu kazi kanyu muhita umwica nakarangiza. We have been attacked. Twatatswe. Tiba twatatse. Reba hano. And here. Urebe na hano. Ryuji Hanada has sent us a challenge. Ryuji Hanada yadushoje intambara. Yabonye mu binyamakuru b'Abashinwa bishwe kandi bano ba Sons of Dragon ubundi ngo nabarinzi barinda Abashinwa. Witwa Yuji yabashoje intambara. Ari nuwo yakasugutwe. They're setting you up. They want you dead. Baragushaka uri umupfu musore. Freeman becomes the Yakuza leader. Yuji ubu ngubu yabaye umuyobozi w'Abayakuza. Now. Nona. Oya. You have to go. Rata wigenda wijya kwica umukobwa atangiye kumubuza inshingano. The Freeman, he serves the sons of the dragons. Uri Freeman ukorera ba Sons of Dragon. Imo. 16 people died, Imo. Imo abakobwa bagera muri 16 bishwe.
Yuji killed them and will continue to kill us. Yuji yisha abantu araza gukomeza yica n'abandi mu gihe ntari buze kumwishyira ngo tubonane. Anyone who can identify the Freeman must be eliminated. Ndetse ubundi umuntu wese ubundi uzi Freeman agomba kwicwa. The law of the sons of the dragon. Iryo niryo tegeko ry'aba Sons of Dragon, ni nko kumubwira ati nako gakobwa wakakisha. Will be at Shimazaki's funeral. Uyu munsi araza kuba ikiriyo cya Shimazaki wa musaza bishe. Tugaruke Tokyo, ni mu Buyapani mu murwa mukuru kuri Shimazaki Estate. Na hari inyubako za Shimazaki. Ari buze kuba ikiriyo cye. Ni wa musaza yiciye Vancouver. Uyu munsi nibwo bagomba kubataka. Bimeze bite? Katorori. Yeah. Baje ku kiriyo cya Shimazaki. Barabunamira ariko ku kikano kantu mutajya mukankurira ndatambuka ntimwunama ubundi biriya ni ibiki? Yeah. Mwishyire mu muco wo muri Yapani. Hey. Baje hano Katurore kingura umuryango, hari igihe umuntu biba byaraciyemo byaraje gukemuka ku buryo no kwikingurira umuryango w'imodoka ubutakibishoboye bawukingura icyo gihe ntabwo uba ukikoraho ndetse ugatambuka bakunama. Ikote nambaraga uba ugifite ryo kuryikuramo kubera amafaranga menshi baba bari gukuramo, ntabwo uba wikoraho. Hari abantu tutikoraho rega, mpora mbibabwira ariko nimusobanukirwa. Uwitwa Savimba araguhamagaye, arashaka iki? Aritaba, taba telefone. Ni ku kiriyo cya Shimazaki, bicara hano. Muzehe Shimazaki yishwe, bari ku kiriyo cye. Niwe wari ukuriye kano gatsiko, yasimbuye n'uwitwa Yuji. Urambabara ntabwo ndi buze kuza kuri icyo kiriyo cyawe ni Savimba, ariko kugira ngo nkwereke ko nkubashye ugiye kukoherereza abasore babiri bakubera abarinzi, ujye ubakoresha icyo ushaka nk'abakozi. Ntabwo nkeneye abasore bawe Ryuji, ndakwinginze mera abo basore babiri ngiye kukoherereza n'amaturo bagukorere. Sawa, ubwo ukomeje kubinsaba nta kibazo, abasore babiri bohereze ngo bazanye amaturo no kumukorera nk'abarinzi. Ni uwitwa Savimbi w'inshuti ye, kumbe bari bamufatiyeho icyuma bahita banamubaga. Uwo niko byihuse cyane. Uwo mukobwa mureke, uyamutunga imbunda. Uwo mukobwa wimwica. She knows the laws of the underworld. Uwo mukobwa rega nawe abazi amategeko y'abagizi ba nabi, ntabwo ari ngombwa umwice. Abazi ko atajya kuri polisi ngo aturege wimwica. Yimwicanye afite umutima mwiza. Baramureka. Freeman utangiye gucika intege, utangiye ko umunyantege nke, asigaye ababarira abantu cyane kandi ari umwicanyi. Tugaruke ahandi ikiriyo cyabereye. Uyu baramuhamagaye baramubwira ngo bagiye kumwoherereza abasore babiri bamuzaniye amaturo ndetse bemere no kumukorera. Wa mupolisi nawe arahari. Polisi arahari. Nahabereye ikiriyo, turi Tokyo mu Buyapani. Baramuhagarika. Nari nsanzwe ndi inshuti ya Shimazaki, yabivuze mu Kiyapani mba nyumva. Bahita begerayo, uri inshuti ya Shimazaki? No kumva nyine ari umuzungu avuga Ikiyapani bahise bamureka caho. Abura kumenya indimi nyinshi ni byiza. Yari hakurino arwaje kumureba. Avuga Ikiyapani ntago nyumvishe noneho. Mundeke wa mupolisi yinjiye. Fayu. Hey, wait. You should knock on the door. Wagiye ukomanga mbere kwinjira. If I could, Ryuji, I would knock your head off. Gukomanga urugi nakomanga umutwe wawe wa muginga. Someone is going to have to pay for the massacre of those 16 Chinese. Bara abashinwa 16 wishara umuntu ugomba gufungwa kuko yabishe. Go find someone. Genda ushaka kundufunga. That's your job. Ako niko kazi kawe. You are my number one suspect. Niwe muntu wa mbere ariko nkeka ko wabishe. To do my job. Ngiye gukora akazi kanjye. I'm on your shoe. Ndagufunga tu niwe wabishe. Fata inzoga. What are we having for dinner tonight? Iri joro sabwo turi busangire iki? Umupolisi bigaragara ko abameze nkuje kwa karuswa kuko kuza bakubwira ati ndagufunga dore abantu bishwe reba ukuntu ngenza akabaje kwaka kabitugukwa kakitu kidogo.
A lot of people who would be very interested in knowing that. Come here. iyo rero yahamagaye barahaguruka haruje あなたのお友達を紹介してくださるのでしょう。 ni umugore waje avuga ikiyapani narakibagiwe we. Let me introduce you to my wife. reka nguze n'umugore wanjye. This is Nida. uyu yitwa Nida. cya kigo se gishinzwe ngo yitwa Nida. Have we met, madam? Mada twigeze duhurara? Why are you here, Mr. Nita? Nyakwa Nida kuki uri hano? Problem? hari ikibazo gihari. It's business and some personal business. hari business mfitanye n'umugabo wawe bwite. This is a female from me. But why you wait for him to come to us? none kuki uretse uyu mugabo akaza hano? An animal on the hunt is that much more deadly. kandi umuhigo yakagombye kuba ari wari uteye ikibazo cyane wo kujya guhiga Freeman. Just dozes in his lair. Meaning? We obtained a list of passengers departing Vancouver the day Imo O'Hara left the hospital. No, she wasn't on any of those flights. Miss O'Hara was not. But yari kubaza impamvu Miss O'Hara wa mukobwa abonye umwicanyi yaje. alone, no luggage, fake passport. uwo mukobwa O'Hara ntabwo yaziye ku mazina ya O'Hara, yaje kuri passport ya fake. aza nta misiga afite, aje mu Buyapani. ugomba kumushaka Nita. Have her photographed all over the country. amafoto y'umukobwa twayakwirakwije mu gihugu cyose. Emma O'Hara. She's with the Freeman. uwo mukobwa ari kumwe na wa mwicanyi Freeman. Wait. You remember what I said, Ryuji? uze kwibuka ibyo nakubwiye Ryuji, ko bagomba gushaka umuntu bafunga ufungirwa ubwicanyi bwabaye cyangwa bakamuha kakitu kidogo. I'll see you again. muko reka twizere ko tuzongera kubonana. arabwira umugore w'abandi tuzongere dusubire. Japan is a small country. Ubuyapani ni igihugu gito. It is very large. ariko umuryango w'abayapani ni munini cyane. abayapani bafite ukuntu hano baba bavuga icyongereza. yeah. uyu nawe yaje kunamira Shimazaki wapfuye, yari yaje kwifatanya nyine n'umuryango wagize ibyago. ni Nida. yabonye wa mugore wa mugore wa Ryuji ari kongorerana n'umukobwa hariya. amaze kumwongorera sinzi ibyo bavuganye, yareba umugore w'abandi cyane. abakristo musoma Bibiliya murabizi ibyo Yesu yavuze ngo kuwitegereza umugore wundi. simubizi ngiye Bibiliya mba narayisomye ngizo za Korowani. n'ubusanga umwuka w'Imana uri kuri Roki. umugore arangije acaho. komeza imbere, ni umugore w'umuyobozi w'uyoboye kano gatsiko. uyu mugabo akurikira umugore w'abandi, ni umupolisi. yaraje kubateza ikibazo ababwira ati mwishe abashinwa 16 mugomba kubyirengera. akurikira umugore w'abandi. ubwo si byo ni ibiki? komeza imbere. katorore ngeze hano baramuhamagara, muri aho? ari mu rugo rw'abayapani b'abayakuza b'abagomeshaho. ni umuryango munini w'abagizi ba nabi bitwa abayakuza. bivuze ngo uri wa mugabo ukurikira abagore. oya ngiye nkurikira ba bagore bifuza ko mbakurikira. sinshaka abandi bantu bo mu muryango wacu babona turi kuvugana. ngwino hano. sinshaka kuvuga kandi cyane, nyegera. kumva ari wa mukobwa wongoreranaga na mabuja ajya ku ruhande. umugore yikuramo imyenda afata umugabo w'abandi ku ngufu. bahita babafotora kuko ubona nawe uri kumwe n'umugore wa bosi w'abagizi ba nabi yambaye ubusa. biraza kuvuga ko wafashe ku ngufu umugore wa bosi w'abayakuza. barahita bakwica. You see, Mr. Nita? wabibonye nyakwa Nida? Fumbling attempt at blackmail has come to nothing. kuba wari waje kutwaka amafaranga ngo utadushinja icyaha, ubu nanjye ndavuga ko wamfashe ku ngufu.
aho kugira rero ngo baze kunshinja ngo nagufashe ku ngufu nabikoze byibura banshinjiriza ukuri nzazira ukuri nazazira ibintu by'ibinyoma. Dore nyiri umugore ari hano, hari abamuje imbere bazanye hano impano. Nyiri umugore Yuji kumbushe ni wamwicanyi Freeman, nta muntu n'umwe umuzi isura, yashyizeho n'utwanwa. Iyi impano tuyihawe na bosi wacu Savimbi, niwe yitubwiye ngo tuyizane. Baricara bari kuvuga Ikiyapani, mwitonde ndagisobanura. Barunama avuga izina rye n'umuryango akorera wa Savimbi igihe amaze awurinda. Yarabitegereza kureba harimo zahabu, zaba zishyira ku ruhande. Arabitegereza. Ko najyaga nkubona, nari maze igihe kinini ndi muri gereza. Imyaka ingahe? 6. wari warakoze ikihe cyaha? Sasakibara Mitsuru Sande. Nari narishe witwa Mitsura Sande, niwe yishe. Sasakibara gumi no 2代目やったのはお前か。amaze iminsi muri gereza. Kurayo imbunda bakanga, abagabo ntibikanga, abagabo ntibikanga. Abantu bagabo zikara abicanyi banyoherereje we. Umwicanyi we kumwohereza abagabo nk'aba batikanga rero. Aba bayakoze bahita babona uri intwari cyane, nimwe bakoze imba nkeneye batikanga. Abagabo no gukora imbunda ukabona ntibanyeganyega. Sagara. Mubazanira icyo kunywa sha bica ingwaga. Si Ikiyapani bari kuvuga singisobanuye. Rero sindi mugenzi wanyu, mubazanira icyo kunywa bica ingwaga. Mwirinde sida. Sida yandurira muri ibi bintu rero muba muri aho gusa mwasamye. Njye na leta turafatanya buri munsi tubabwira ati mwirinde imico mibi, mwirinde ibyaha byabageza mu kwandura sida, ariko ntimwumva. Uyu ni wa mupolisi. I take what I want all the time. Buri gihe icyo nshaka ndakibona. Bivuze ngo wari wapanze uriya mupangu wo kwica, ntago ari weho, ni Yuji. Nako ntago ari Yuji, ni weho. Bivuze ngo urifuza kuba ari we wasimbura ukaba umuyobozi, ukaba chairman w'uyu muryango urewe na Shimazaki. We shall pay her a visit. Hano baje kubasukira ya nzoga bari babatumirije. Kanyanga Oji. Inzoga zaje. Inywa sha inywa. Agira atya, afata ikinini agishyira ku ikoti. Ni wa mwicanyi Freeman. Bamuhaye Kanyanga boss kugira ngo gwakazareba kutagira ubwoba ushoboye no kunywa inzoga. Ibintu byo kuza utari jingo ntago babishaka. Fata Kanyanga ya yindi dafunguye, umwana yisukayo. Uyu mwana kanywa usuka akazu kaberesha, arangije yitamira cya kinini. Nawe ngo turebe ko ufite ubunararinyweye sha, kugira ngo abayakoze bagwa akazi bari bakufite ubunararinyweye. Hano hari abantu bahabwa akazi nk'amabano, kano kazi yagatsindira. Giti kano kazi yagatsindira. Abantu bafite ubunararinyweye mbanzi Gauchi yago kano kazi nago bakamuha. Uyu nawe amira ikinini, ukora mu ikote bakora imbunda buretse. Emuritse. Bose si ibyo gusa, twe tunywa n'itabi none ukikoreka akazi tukamenyereye. Kora ikibiriti, anywa intore. Anywa intore. Kumbe ya Kanyanga yari yayijunditse, arayimutera. Mwicanye vayo kuri Yuji, giye kumutera icyuma, umwicanye aragifata. Mambo vipi? Faya sasu kabari ku kiriyo barikanga. Twajwemo masasu. Iyo baramubaga barinzi bakuza barabamena mu nyubako yabo. Hasi bimeze bite? Katurore kora imbunda. Faya ku gikuta bashyira hasi. Kumbe na Freeman babonye
dore tatuwaje ze we Freeman arakwica akanarira. Freeman ari kumwe na mugenzi we. Masasu. Kwibutsa zino filime uzikeneye uri i Burundi uzisanga muri studio yitwa Ali Movie Market ahitwa Kanyosha imbere ya Interbank. Abari i Burundi izi filime niho mwazisanga muri Ali Movie Market. Filime z'ubwenge niho zisangwa kwa Ali ahitwa Kanyosha imbere ya Intermarket. Umugabo baramubambye cyangwa ugahamagara kuri studio ya Ali Movie Market uri i Burundi 75 none 0106. Let's move. Tuvano tugende. Go ahead. We komeza. I'll take care of Ryuji. Reka Ryuji mbanze murangize neza. Nakubwiye ubaye uri i Burundi wahamagara ni Ali cyangwa ugahamagara kuri 0779 885594. Mbega ni Ali Movie Market bikazanye kwa DJ Ali. Sasa wicanyi rano yaraje afata igisasa gishyira mu mugabo. Abagabo nabicanyi bonye anashyize igisasa. Tell Satan I said hello. Fire! Sasu! Mu rugo wicanyi rano ngajya usha. Kandi ninjoro yambara fime. Bagira ngo ni zari leta bitanga impumyira basaba. Tunga imbunda umugore wa boss. Mugenzi wavayo. Now you die, Freeman. Freeman none nawe ugiye gupfa. Freeman nawe ugiye gupfa. Bari bambwiye ngo akazi nikarangira cyo Freeman yakuye imbunda itarasa ko atari cyo Freeman baramurashe. Gusa Freeman yaragiye kwicwa. Yararize umugabo warapfuye. Yaza kuri mugenzi wari ugiye kumwica. Bakoranye igihe kinini. Bakoranye igihe. Freeman. Yeah. It was my job. Karakazi kanje. To serve and watch over you. Kugukoresha ndetse nkakureberera. It was my job. Kari nakazi kanje. You broke the law. Warenze ku mategeko. Friend. Nshuti yanjye. You should have killed her. Wagomba kuba ari ishuri ya mukobwa. She turned you from us. Uriya mukobwa yaguhinduye umuntu woroshye. Ntabwo ugikomeye. Kubera urukundo ngo rwamugize umuntu woroshye. Abicanyi niko babibona. Kandi ahubwo urukundo rwamugize umuntu mwiza. Akwere kuri ari kugenda wa mugore yakuye yimbunda. Yeah. Nakubwiye kano gafilime ndetse no kubufatanye bw'abafatanya bikorwa dukorana i Burundi. Aho mugomba kujya musanga filime nshyashya ku gihe ni muri Ali. Yorata. Inyosho. Harya bahita ku nyosho. Kanyosha. Ali Movie Market ahitwa Kanyosha. Abari Burundi imbere ya Interbank niyo studio niho mwajya musanga izo filime abari Burundi. Returned in the middle of the night. Yaje kugaruka amasaha y'igicuku ninjoro. Hidden, but I knew he was there. Ntago yesa nyereka ariko nari mbizi ko hari. Wa mukobwa ukituganirira Ohala. Our enemies were coming for us. Ndetse umusore yarabizi kabanzi bacu bari buze kumukurikira bakaza. Umukobwa. I was not alone. Ntago nari ndi njyenyine. Yeah. May I help you? You are Imohara? Niwe mukobwa bita Imohara? I am. Ni njyewe. You know what's good for you? You cooperate with us. Ugiye gukorana natwe? We just might let you live. Turakure kubeho. Boss avayo. Yoshi. Onna no hoka ni hatari mu inena. Umukobwa mwe mumondekeye we. Kombe mu nzira kuri cyakirwa aho bari. Katorore. Kono yaro tabako yameta njane no. Omae no make da. Araye yo. Umukobwa ari hano bamuzengurutse. Turategereza ba boss bacu baze we. Bari hano. Kumbe mwenyewe nyiri umugore ari hano. Mwambi kuwa mbere. Yamenye garada. Manu ubwo ibyo ni ibiki? Ibi yarashwe. Mwambi kuwa kabiri bamusanze iwe. Ku kirwa mwambi kuwa gatatu.
Hehe. Yeah. Yeah. Ushyira inyuma ye. Abicanyi bapanuye ni ku bwinshi. Cyakirwa umwicanyi Freeman yakoreragaho akizengurutse. Bakizengurutse. Bimeze bite? Umugore wa Yuji yiyiziye. Mabuja yafata umukobwa azakuri no kukirwa. Afungura urutare. Kumbu uyu mugabo ahora yiteguye dore intwaro zikiri mu mashashi. Mama we. Hehe. Katurore. Amuziye. Kora y'intwaro. Bucece. Mu gace. Bamekuja. Umewapata. Hiyo ni Swahili na izungumuza 5 kwa 5. 5 kwa 5. Baje. Aribyo yaregeye hakuno ni ibisasu ni ibiturika. Bya bisasu. Friend intwaro. Uramubona ariko yashwemo. Fire! Abagabo. Hey! Saranganya amasasu. Nabamwatatse. Japan bamwatatse. Freeman ni umwicanyi witwa wabita ba Sons of Dragon. Hey! Yeah. Bicanyi ni benshi ku kirwa. Masasu bakakaribuni ku kirwa cye. Fire! Yeah. Turitse abagabo. Nta mikino iri hano. Bimeze bite? Yeah. Hey! Ari kubareba neza cyane ari hejuru yabo. Parika nabi. Masasu. Mugabo. Fire! Sasu. Hey! Abarundi muri Burundi nukujya Kanyosha niho filime muzisanga. Muri ari movie market. Imbere ya Interbank. Kwa ari niho muzajya muzisanga. Ambasaderi wanje hariya niho mba nazishize. Erega nitwa karere k'ibiyaga bigarubu. Yeah. Katurore. Polisi avayo n'imbunda. Bararebana. N'umwicanyi ntajya avuga ntajya aseka. Byaramubabaje. Taramurasa umwicanyi bamushyiramo. Hey. Avayo ni Nida. Tunga imbunda. Kobwa tora imbunda hano. Arasa umupolisi winyicira umugabo. Polisi bamushyiramo. Manuka nabi. Yamanutse sanse n'ikaparika muri Muvezari. Yeah. Dore umugore w'umwicanyi yaje. Umugore wa Yuji. Uyu baramurashe. Uyu yararashwe. Yeah. Sherifata inkota, sibyo? Maze ukora akazi kose ushinzwe. Buriya umugore agushyigikiye mu kazi ukora hari igihe urugo rutera imbere. Umugore aramushyigikiye amuhaye inkota. Sheri jya gukora akazi wahamagariwe gukora. Kura y'inkota. Bararebana. Ece bakura y'inkota. Abayapani ku nkota turabazi. Usora vayo. Bimeze biti. Kuri Bushido. Kiki kumenyo. Abakaskosi. Wimbagira umugore. Arabaga. Bimeze biti. Iyi filime yasohotse muri iki cyumweru kiturimo. Iki nyine yukuvayo. Capoeira. Bakadakaskos. Baga. Uretse. Mwana. We. Uretse. Nambura n'inkota ye. Uyi ni joga tube tuyikoresha kandi kazi. Bandi baracyaza. N'abayapani bambo vipi. Mwana arerekera. Hejuru y'inyubako ku mategura. Baga. Mama we. Dore umwana ukuntu parika. Nayizanye ni za filime z'isi.
gera hano bagabo uretse wapi squatter wapi squatter inkota uretse tukunda bacabiranya cangira mukagunira arabavangira umugeri baramubaga wakore baramubaga buretse koreye cya cyuma akinaga mu kirere. uyu mugabo ni umunyamibare aracanga cyuma akinaze mu kirere. umugore aturuka inyuma aragisama aramwakira. Toma nyiragwe Toma nyira. uyu mugabo afite imibare ahita yifunga kandi bya bindi ngo murifunga ngo sibyo. dore ukuntu umwana baca hagati y'imoto zabo mama we bamwise yo ukuntu yifunga uramubona ariko yo uyu mugore bamujombye icyuma ahantu habi karaga inkota. Freeman ni umwicanyi umwe ukorera bitwa ba Sons of Dragon, agatsiko kanini k'abagizi ba nabi ariko ugasanga umwicanyi. You will bleed to death. Nukuramo icyo cyuma urava amaraso mpaka upfuye. You will report that it was Yo the Potter who killed Shuru Shimazaki. Ndagira ngo ugende ubwire abo mu muryango wa Shimazaki ko napfuye. The Hakushin Society. Ubwire na Hakushin Society. Was some past dispute. Today, we fight against the men of the Hakushin Society. Ntabwo nshaka kuzongera guhangana n'abagabo muri Hakushin Society. To fight him bravely. He died. Uza kuvuga ko narwanye mfite umutima ukomeye ariko nyuma bikaza kurangira mpfuye. Want me to help you disappear. Uragira ngo ngufashe mu kubura kwawe. And you will forget us. Oya, umureta munyibagirwa nanjye mbibagirwe ntago nzongera kubata kandi agenda ntangira ubuzima bushya. O'Hara. Ngiye kubana n'uyu mukobwa bita O'Hara, wowe genda utange raporo ko napfuye ntago muzongera kumbona. Cyuma rero reka nyigukuriremo kugira ngo udapfa. Abaza uburyo yagishyizemo afite ukuntu akigukuramo ushobora kucikuriramo ngo ukava amaraso ugapfa. Yakibukuyemo. Buretse mbanze ibyo nkora. Asezeranye n'uyu mugore agenda avuga ati Freeman yarapfuye. Live honorably or die miserably. Urahitamo gupfa mu cyuba gupfa nabi cyangwa kubaho mu cyubahiro. Urahitamo iki? Oh my. Oh no. Reka ngume ku cyubahiro cyanjye mbeho. Ngo urahitamo gupfa nabi cyangwa kubaho mu cyubahiro. Uze ngo uyu mugore yiteguye kujya kubeshya ko Freeman yapfuye. Uyu musore nawe byibura biramufasha kuva mu kazi k'ubwicanyi ntibazongere kumuhiga. Agenda yitangirira ubuzima bushyashya ari umuntu mwiza muzima ari umubumbyi yibanira n'uyu mukobwa bita Emma O'Hara. Cyane ko uyu musore n'ubundi ubu bwicanyi atigeze abwifuza. Cyane ko nta nuzi isura ye. Abazi isura ye yarabicaga. Umusore sasa umupolisi yagize ati uriya muginga ntago yagenda ngo tubaneho. Ntago yambanaho. Umupolisi azanakura imbunda amurase mu mugongo. Oya, je ntago namusezeranije ikintu na kimwe. Polisi baramurasa. Umugore muyakuze. Ariko nje namusezeranije. Uyu mugore aba yakuze ubundi iyo baguhaye ijambo rya bakagusezeranya ati iki kintu tucyemeranijeho. Ntago bisubira ngo baguce inyuma bakugambanire. Ubwo nyine bari bubikore. Nyine bakunda icyubahiro cyabo. Ndetse bakirwanaho. Kandi umuntu urenga ku ijambo rye bura nta cyubahiro kiba kirimo. Umusore yafashe inzira asiga turikije cyakirwa aho yaratuye ajye gutangira ubuzima bushya atari umwicanyi abana na Emma O'Hara. Ndetse yarasize atanze raporo atumye uriya mugore wa Yuji atuzagenda utangariza isi yose ko napfuye mu cyubahiro narwanye witwa Freeman yapfuye kugira ngo yibereho mu buzima bushyashya. Cyo gihe twafashe ubwa turerekera tujya gutangira ubuzima bushya. They will keep searching for us. The code of honor demands it. Icyo gihe ntawe ugomba kuzakomeza kuduhiga. Twari tugiye gutangira ubuzima bushya. Nuko byagenze. I've been afraid of death. And whether we live or die. Burya
watinya urupfu ubaho ariko n'ubundi bigeraho ugapfa. Bafashe inzira barerekera na filime yacu nuko igenze, ndetse bakitaga kuba Ying Freeman wowe wumvaga ni Kimomo ni Rocky. Kuba ari Burundi mbafitiye ishami nahashyize, hari ambasaderi wanjye witwa Ali imbere ya Inter Bank Kanyosha ahitwa Ali Movie Market, niho muzajya musanga izi filime. Ciao ciao mani bamugisha ndabakunda cyane, tutazidi kabisa. Ciao ciao. Kone Kisekedi Chilombo akaba yamaze kugaragaza ubwoba bwinshi cyane, aho yagaragaye yuko yamaze gufata amabuye ya Kongo akayahindura intwaro yo kugira ngo akange abazungu. Ndagasubiramo. Kisekedi Antoine Felix Kisekedi Chilombo akaba yamaze gufata amabuye ya Kongo akayahindura intwaro yo kugira ngo arwanye umutwe wa M23, aho yafashe amabuye ya Kongo yarangiza ndavuga Kobalite muri rusange. Kobalite akaba yavuze ngo agiye kumara amezi 3 atayisohora ngo atayishyira hanze ngo kugira ngo igiciro kiyongere kizamuke ngo kubera ngo ku isoko buriya Kongo ishyira hanze isoko ringana na 70% bya Kobalite yose icuruzwa ku isi yose. Kandi bimutse Kobalite ikenewe n'isi yose kubera ko niyo ikorwamo ano mabatiri, ano ma device bino bintu byose koza bikenera batiri byose bicagingwa bidakoresha essence, uzikora ibyo bigezweho. Ubu rero ari ku isoko pe, ari amabuye arakenewe aha hantu rero. Bikaba byatumye Kisekedi ahita bikoresha nk'intwaro, no kuvuga ngo komeza busesenguze kwisesengurire mwita mu byumva impamvu yavuze ngo ari amabuye ntabwo uzajya kuyasubiza ku isoko. Nuko yamaze kubona ko ku itariki 27 z'uku kwezi umutwe wa M23 akanama karundi kazicara bakiga ku cy'umutekano cya Kongo. Ikindi mwibutse ko Bentu Keita yari yasuye umutwe wa M23 ubushize, murabyibuka ubwo Bentu Keita yazaga bakaganira. Ibyo baganiraho bitagiye bitakomeza gusesenguzi, mitabona ko Kisekedi yasabwa ati kugira ngo mu kanama karoni bazafate umutwe wa M23 wawushije bawutagaho raporo mbi muri Loni, nuko ndibushyiraho bino bikangisho ku babosi ba Bentu Keita. Ndavuga Bentu Keita bari zikora umukozi wa Loni, ibyo nibisanzwe ni intumwa ya Loni, akaba nakoreye neza na buriya butumwa bwa MONUSCO muri Kongo. Nuko ngo hari raporo azatanga kuntu yabonye inyeshyamba, kuntu yazisuye, kuntu baganiriye. Ndavuga M23 AFC M23 urabona yarabasuye agana n'abayobozi baho, hari ibyo baganiriye. Raporo azatanga ejo ku itariki 27 bivuze ngo Kisekedi ntayazi. Kubera ko Kisekedi ntayazi yahise avuga ati bo none reka nkoresha ino tekinike mfata amabuye mfate banazungu. Ibi ngibi rero Kisekedi arimo arabikoresha nk'intwaro yo kugira ngo yigarure imitima y'abantu bazungu abakange, nibarangije ejo bundi bahita bamenya impamvu, bahita babona ikibiteye, batabibaza ati kubera Kisekedi afunze Kobalite. Impamvu ibitera ya mbere bahita bayibona yuko ari kugira ngo akunde abakangire abamurwanya, bitume Bentu Keita nimba yateguye raporo nziza, nimba yateguye raporo ishimagiza M23, nimba yateguye raporo cyase n'ukuntu baganire na M23 ahite abihindura cyase n'ayinanga no kubihindura aba boss be abari abazungu nyine bakina Kobalite, hanyuma nabo bamushyira igitutu bamubwira ati Bentu Keita wateguye raporo imeze iravuga neza Kisekedi iramushimisha cyangwa iramurakaza. Ibyo nibyo bintu arimo arategura hano rero. Ahangaha bitabigerekana imbaraga z'abantu ashobora kuba afite Kisekedi bazi gutegura uburyo bazarwanya cyangwa bazakoresha amaturufu yose ashoboka. Kuko byanze bikunze mwarabonye ko Kisekedi ahantu hose byatangiye agenda ahantu hose akiriza, ahantu hose agiye akavuza induru, ahantu hose agiye akavuga ati rwose mu ntabare. Ubu ngubu byarangiye asigaye akoresha ikintu cyose abonye cyose gishobora kumurwanirira agahita gishyira imbere. Ahangaha rero ndimo ndabona ejo bundi Bentu Keita ahindura raporo. Ngire ko mbibona raporo yari yateguye kuri M23 nimba itare nziza kuri Kisekedi arahita yigira nziza, nimba yari nziza kuri M23 bahita bayigira mbi kugira ngo ashimishe ababosi. Kuko byaje bikunze gufunga Kobalite amezi 3 niho gufunga n'umuhora wa Hormuz kuki ku banya-Iran akanoneka bihuze. Nk'uko Kisekedi yavuze ngo agiye guhagarika amabuye y'agaciro no ya Kobalite ntajye ku isoko, n'ukwigaragambya no kugira ngo reka abazungu yuko atishimye kugira ngo bamufatire imyanzuro itari myiza, kuri M23. Mbega bafite M23 bayimanure bayicyase bayitsikamire kugira ngo bakunde bashimishe Kisekedi abahe kuri Kobalite. Ni kimwe rero nanone reka mbite bihuza ni nk'ibi bintu Irani yatora Al-Khamenei nawe yavuze ati uno muhora wa Hormuz reka tugufunga.
nitumara kuwufunga noneho peteroli ku isi leta igabanukaho 20% kuvuga ngo hari peteroli ihaca yose igana na 20%. 20% ni nyinshi. 20% ni nyinshi cyane ku buryo ku isi ibiciro bitete bizamuka, nibizamuka abantu bose batangiye kurakara leta zunze ubumwe za Amerika zagiye kurasa ku masite ya nuclear y'abandi ya Irani. None abantu none barakarira Amerika itije ku gitutu ituvuga ati abantu bari baturakarira batwanze. Noneho bituma Amerika ahita yisubira ntikomeze gufasha Israel. Usibye ko bigoye cyangwa se bemere bashyire baro hasi, bemere bahita bavuga ati aho kugira ngo isi yose turakarire ivuga ngo twebwe twatumye ngo petroli zamuka. Cyane cyane ko kurasa ko cyane cyane kurasa no masite ya nuclear muri Irani nta kintu yitwaye Amerika uretse byaye n'ibyo nyine byo kwanga umuntu kuvuga ngo nawe ntatera imbere. Ariko ubundi kuyarasa hari ahantu abantu bose bazabibaza atari kusubundi kukibagiye kurasa mu gihugu cy'abandi. Ikibazo none narangiza cyasa avuga ati abantu bibaza bati se ubundi bagiye kwica abayobozi ba Irani babiciriki. Kwanza biriya bikorwa bazabavuga ati biriya bikorwa n'ibikorwa by'iterabwoba kugenda mu gihugu cy'abandi bantu ukagenda ukica abayobozi ukongera ugasohoka wirukanka. Ibyo bintu byose bazabita bavuga ati ibi bintu ni ibikorwa by'iterabwoba. Bahita bavuga ati Amerika n'umuhungu wayo Israel nabica nyine cyase n'abantu bakora ibintu by'iterabwoba. Ahangaha rero naho niyo tufu rero Ayatollah Ali Khamenei arimo arakoresha niyo na Kisekedi bijya kugira nisano kuko Kisekedi nayo yaribye avuga ati kugira ngo M23 nkange bane bazungu M23 bayibangamire nuko nayo ndi bufate amabuye ya Kobalite nkayabangamira nkayafunga, namara kuyafunga abazungu bakabura ibyo bakoresha mu nganda zabo bagahangayika bagahita bumva amarira yanjye bakumva agahinda ngize bagahita bavuga ati bo reka tumushyigikire atwihera amabuye. Nuko bimeze ya ni muri urwo rwego rero nuko ko bimeze ya nanone generali Yahya Saleh mbibutse ko n'umujenerali ukuriye umuvugizi w'ingabo z'umutwe w'aba Houthis. Houthis mbibutse ko ari umutwe ukorera muri biriya bice bya Yemen uterwa inkunga nawo na Iran kugira ngo ubangamire iki ubangamire inyungu z'abanyamerika na Israel muri rusange. Ahangaha rero aba Houthis nyuma yuko bamaze kubona yuko babatereye site za Nikego nabo ndabashyiramo kuko n'undi bose n'umwe ni Iran niyo ibashyigikiye niyo bari inyuma site za nuclear rero za Amerika ikizirasaho byatumye aba Houthis bongera baguhaguruka bahita bava no mu masezerano. Mbibutse ko bari mu masezerano n'abanyamerika aho Amerika barwanye ku mugaragaro bakarasana bagahana ariko bikarangira n'ubundi aba Houthis banze kuva ku izima ahubwo abanyamerika bagacika intege. Abanyamerika rero bahisemo kujya gute bahisemo kujya mu mishyikirano barabinginga baravuga ati aba Houthis muzi tujye mu biganiro twunga ubumwe ubu turebe kuntu twakorana bunga ubumwe muri kwa kunga ubumwe. Ariko Amerika ahita ivuga ati uboshya turamuzi uboshya ni abanya-Irani rero tuzagira tubice bari abayobozi tumara kubica mwebwe tubaciye umutwe. Ntabwo bari bazi ko ibintu bizafata ino ntera rero baragiye bica abayobozi muri Irani ngiye ibyo mwarabyumvishe barangiye kubica bibwira ngo aba Houthis bagiye kuva ku bintu. None ubu ngo Houthis ahubwo barimo baravuga ati natwe tugiye gufatanya nande na Irani ubundi tuzo tubarwanye. Ntabwo ari abo ngabo bose kandi na Hezbollah nuko n'indi mitwe yose yarahagurutse. Aba Houthis rero utuvugana aba Houthis bafashe umwanzuro bavuga bati ntabwo muzongera gucisha amato yanyu y'ibicuruzwa cyangwa se ibindi bintu muvanye mu burasirazuba bwo hagati ntabwo azongera guca mu nyanja itukura. Twebwe turahagaritse turayafunze amato tuzanyuramo hano muri no nyanja tuzajya tuyarasa kugira ngo tubereke ko twarakaye. Ikindi mwakoze igikorwa cy'iterabwoba cyo kujya kwica abayobozi muri Irani. Ikindi bongeraho n'akandi kantu turimo turarwanira n'abantu bo muri Gaza. Mbibutse ko abantu bo muri Gaza ni intara ya Palestine nuko bose bigenda bihinduka. Ubundi mbere yari Palestine na Israel byose bibana ari ibihugu bibiri birebye muri makeya, ariko kimwe cyo leta umuryango umwe w'abibumbye warabogamye aho kugira ngo n'ubundi cyari igihugu cya Palestine, ariko mu kujya kukigabura bakatagaho gatoya bakita Israel. Mu gihe ayo mateka yo murayazi. Ikindi gice gisigaye nkaho baketse ngo gikomeze n'iki kibe Palestine nk'igihugu kigenga, ahubwo bagikoresha nabi cyo bakima ubwene bakima mbega uburenganzira kuba igihugu muri Loni. Mbega nako bagifashe nk'igihugu gice gisigaye kandi muri cyo cyari igihugu nuko ngo igihugu cyari Palestine baraje bakataha akantu gatoya bakita Israel. Igice gisigaye bakima igihugu.
kuki igihugu mvuga niki nuko kizwi muri Loni gifite abantu bagihagarariye perezida waho yemerwa mbega ari igihugu mu kindi nuko ngo byekomaga ku bihugu bibiri bituranye Israel na Palestine. Ibyo rero byatumye Israel bihita ivuga ati ngiye ubundi gahunda yari Amerika yari yo gufata bura butaka bwose bwahoze ari ubwa Palestina bakongeraho n'ubundi bwo ku ruhande buneze na za Misiri na za kizose nuko ngo hari ubutaka bw'iki Israel ishaka ariko ubundi butaka bwa mbere na mbere yahereye n'ubutaka bwa Palestine kandi Palestine niyo yabacumbikiye ibaha ubutaka bagati mwega kugira ngo mukomeze muze gukorwa genocide hirya no hino muhemukirwa muze tubane baraza hajeho n'imbaraga nyine za Loni birumvikana Loni yarateranye iragira ikata Palestina ikata igihugu cya Israel ariko hasigaye yanga kuyuko haba igihugu ubwo yemera igihugu cya Israel Israel yagiye yagura umupaka yagura iraruha none wumve kuntu Israel hari ahantu yashyize muri imbaraga yashyizemo ibintu bitaneje abantu benshi yafashe igihugu cya Palestina uko irwana igenda igiseseramo hagati igicamo kabiri iragendera no ku majyaruguru ruguru hari za Haifa hose iragenda igera ruguru harafatana hamaze mara gufatana byabaye ngombwa yuko hasigara mu cyahoze cyitwa Palestina hasigayemo ibice bibiri hari igice cya Gaza na West Bank yo ubwo iri burasirazuba noneho wumve kuntu bine bintu bikekeje hagati y'agacamo igihugu cya Israel ku kandi gace kandi ugasanga nanone hari akandi gace kitwa Gaza. Wumvise ibyo bice bibiri nuko ngo Palestina bayiciyemo kabiri bivuze ngo hari intara ya Gaza hari n'iya Palestine. Hari intara ya West ya Gaza ndetse n'intara ya West Bank. Mu cyahoze kitwa Palestina nuko ngo ni Palestina ariko ifite intara ebyiri zidakoranaho zidafatanyeho hagati y'acamo ikindi gihugu cyabigaruriye kibica kibakoresha ibyo gishatse byose. Ubu ngubu rero imitungo yose ya Gaza ni Israel yikontorora iyo muri West Bank ni Israel yikontorora bivuze ngo abantu bose barabireba bakababara none abarabu barababaye bavuga ati se abantu twara bacumbikiye tubaha igihugu baraza nta menekezo bari bafite none barahageze barimo baratwica reba ku rwanda twari igihugu reba igihugu cyacu bagicemo kabiri n'intara zindi zasigaye ntibazitse ngo zidegembye basi barakomeje baratubangamira naho mwajye mubona imitwe nka za Hamas na za kina za kiniki byose bihaguruka bikemeza kurwanya umuntu witwa umunya-Israel cyangwa se umuzionist barahurutse barabirwanya ubwo Iran nayo byarayibabaje n'andi makimbirane yandi yo ku ruhande n'inkuru ndende niho iriya mitwe yose yazamukiye n'abahautis rero twatugeze rero abahautis bahise bavuga bati mwebwe Israel ibintu mukorera bano baturage bo muri Gaza bahoze bari ba Palestine barabacumbikiye tuzabarwanya mpaka ubu n'abahautis batagiye kuzabohereza za Misiri nabo bakazohereza muri Israel zigenda zigasenyaho abantu ikindi inyanja y'umutuku barayishimuse barayifunze baravuga bati nta n'ubwato buzongera guca hano bw'abanyamerika cyangwa se b'inshuti zabo nta muntu n'umwe wegamiye ku nshuti za Amerika nta muntu n'umwe urwanya Isilamu nta muntu n'umwe ubangamiye inyungu za Isilamu nta muntu n'umwe uzongera kuducanamo hano tutamuhaye uruhushya niyanga tuzamurasa. General Yahaya rero uno mu General Yahaya yavuze ati urwego mpuzamahanga rw'abahautis tugiye guhaguruka dushyigikire abaturage ba muri Palestina mbibutsa ko abaturage muri Palestina bakomeje kwicwa urubozo nk'urugero ngubu hari komisiyo yashyizweho yo gufasha no gutabara impunzi n'iki no gufasha imbabare ariko yashyizweho na Israel kuko urumva niyiha control ariko ikintu gishekeje umuntu araza gufata ibiryo aje gufata nkuko n'iziri mu zose zifata murabizi ko bahunze babamenesheje ahantu habo ubutaka bwabo Israel igenda bwigarurira ariko umuturage yaza gusaba gufata ibigori yaza kwifatira amavuta nk'abandi bose yahagera bakakuramo bashaka bakamwica. Ubu ngubu uyakora kumva ejo nubwo duherukana hari Israel yari amaze kwicamo abantu 150 mu mpunzi mu badeplace mu bantu bavuye mu byabo mu bantu bari baje kwifatira bya bigori n'ubundi Israel ibaha binavuga yuko ibafata nabi bamwe rabica abandi rabananiza abandi rabagerageza kubagabanya umubare mbega baragowe cyane. Ibi ngibi rero birimo birazamura umujinya w'ibihugu byinshi cyane ariko byinshi byatinyaga Amerika ariko kwa Amerika nayo irimo iragenda icika intege harimo haragenda havuka ibindi bihugu urugero urabona nk'ukuntu Iran irimo irazengeza Amerika yarayijengereje cyane biriya bintu buri nabo byari bisanzwe buriya rero bizatuma n'abandi bantu bagenda n'abari barabayingaruzwa mu heto baremeye guca bugufi aho gata Amerika se shaho yigumuye ko yakwica yaguhitana ubu nguru nabo bazagenda bazamuka bigumura cyane ko n'Uburusiya nabo bwahise buvuga ati ntabwo twakomeza gutegereza ntabwo twakomeza kwicara tugiye guhaguruka dufashe inshuti zacu z'abanya-Iran kandi ufasha Iran ubwo no kuvuga ngo ufashije na Hamas ufashije na Hezbollah ufashije n'abahautis ufashije n'abandi no kuvuga ngo ahangaha tugiye kubona intambara ikomeye cyane. Imana dufashe rero
Imana idufashe iyi ntambara ntizabyure cyangwa ntizavukemo intambara ya gatatu y'isi, kuko byaba ari ibibazo bikomeye cyane, byaba ari ibintu bikomeye cyane, nta keza k'intambara, intambara iragatsindwa. Ahangaha rero, ahangaha Imana idufashe byibura bizarangire, ngiye uko mbibona komeza musesenguzi, ndimo ndareba nkahita mbona bizarangira n'ubundi igihugu cya Palestina kibonye ubwigenge, kuko n'ubundi nicyo kintu cyabuze cyonyine. Iyo bemera igihugu cyasigaye cyo kintu cyasigaye cya Palestina bakakyemerana nacyo nk'igihugu. Rero reka nkubwire wowe utarakanda subscribe, rero reka musabe ukande subscribe kugira ukomeze kubana natwe kuri Ingagi Empire, kugira ukomeze kubana natwe. Rero reka mushimire, ibihe byiza, ciao ciao. Ingagi Empire, Ingagi Empire, iyi ni yindi channel, iyi ni yindi channel icyaho amakuru acukumbuye asesenguranye ubuhanga, channel nziza cyane.